Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan arumbang nga na makasipot kanyak? No bilang lang tagpay so tinayawag kanyak ng impormasyon. Di taban dati pa kanak. Barang no makakita iti napimpintas apag pwesto ka. Apag iso ti kadak ditoy. Nalawag ang makitak ti aglawlaw ti pasdag apal paliwag. Kunak tumet. Apag iso dito'y abanda. Nalawag ang makitak ti nalayang na inaladan dahi ta pasdag. Agpaliwag anay pag. Nasken ang maamwak nga da kabusor nila. Sakibay nga umawag ang itibakam. Aganadak lang. Narigatan. Amangan mo sakit di mat ti maisang mat. Di mo man lain baga kanyak. Akatwam kayam asumangpat ni Padre Simon. Ha? Ne? Kaungat mo ka di kaadda ni Padre Simon? Saan aday tatipuntok? Di ko na. Di ka man lain pagkaamumit kanyak akatwam asumangpay. Di magasak kami ni Jesimbaan. Kat kunana asarungkaran na ni Monica. Ay. Isungay ko yung kuna. Saan mo't adakas? Saan ka di? Saan met kiti? Iso na laing taadda nga minti sa baling agparparik na kanyak. May papan kini Padre Simon. Kasalong rod, Monica. Agita na ka, ha? Tapno aging bag kamitla dagos. Agyaman nag-itipan ng sarungkar mo kanyak, Padre Simon. Awanan niya man na. Pinunakmatan. Kaslakabsat kan. Padre. Isa madanagan akmat iti kasasad mo. Saan na bali, Padre? Tanong pumigsa akon. Jesimbaan ti umuna asarungkara. Nudyak Mariro. Limalaang tiadda dito'y daan a bodega. Panagkunakit kabalak da kito'y. Siyamat niya! Mapanak iti dahi banda. Awaga kon iti radyo da Mendez. Kasaya atan no adda baka po. Diya ko nagbayag, Mayora. Nakitam dagiti bagbagak nga armado. Padre Simon. Wen, Mayora. Panagpunakit adamat ti punto ni Don Leon. Kaya't na lang nga masigurado ang natalgad kayo. Padre. Ure siguro asino. Aramidin na ti amin. Tapno masigurado na lang amaya dayo iti paggad dagiti patpatig na iti biyag. Ket kasta ti panangilawlawag kanyak ni Don Leon iti amin. Iso para kada kayo lang ti aramidin na, Mayora. Sige kakadwa. Sawarin nyo ti amin asuli da ito'y daan na pasdek. Move! Agad kayo lang! 5 tinapaliw kong adda dito'y. Ngam 2 lang tinapatumbat. Ang mga nuadda pa'y ditadag iti kakadwada. Agad kayo! Okay ka kadila? Di nakpagdanagan, Mendez. Okay, aklang. Nasayat no kasta. Alan, Mendez. Idauluan ta dagiti kakadwa nga agsawar. Sa damag da ito, amo. Apay bugi. Anya dayta? Jay da na bodega. Nasarakan dagiti pulis. Anya? Di mat adapay na bating epekto si Jay. Dayta nga rod ket, amo. Sigun iti awag ti tao tayo ang nakalibas. Sigurado ka no ang nakumpiskaran dagiti pulis dagiti nga epektos. Jaske! Kasano nasarakan da tayo bodega? Diyak matam mo, amo. Dagiti awanan pain. Bugi, kaya't ko nga abuan ti amin a detalye. Kaya't ko amamuan no anya talaga tinapasamak.
talaga nga main ang naasidag iti tunggal may sa damo ni kaken Padre Simon, Ma'am Chuna. Dayta tinadlaw ko. Ising, kan talaga ang nasimpert ni Padre Simon. Dayta ti agpaiso. Agpaiso dayta, ising. Siya ka mismo ti nakapanagnag iti dayta. Kan makatulong kin ni Monica, no adda dagiti nasinged ken kwa na asumarungkar. Kas kumakin ni Padre Simon. Nakita kasim maranta ni Monica. Gapo iti panang sarungkar ken kwa na ni Padre Simon. Nasaya at lukas ta, ising. Wen, Ma'am Chuna. Isu adakkel at tulong ken kwa na dayta. Sigun iti initial report a resulta ti insayangkat nga investigasyon. Nasurok a 200,000 pisos ti balor dagiti droga a naalami iti daydi a pasdak. Ay. Awan la tilid a naalami. May papanitipod nung aking kuko kadagiti a droga. Gapot aging gayta. Saan mi pay lang nga amuno asino ti aking kuko iti daydi a pasdak. Katawan mo ti impormasyon na naalami. May papanitikin na sa asino dagiti napapatay. Kasapulan lata tinaan-anay nga investigasyon. Patsyag amaamuan minto matlae. No asino at talaga ti aking kukwa kadagiti nasarakan mi at droga. Naimbaglakit din ta na kumpiskaryo dagiti ibagbaga madroga, Narding. Wan nga rod, Simon. No saan nyo anak kumpiskar dagijay? Sigurado nga ado abiyag ti inosente ti dadailan dagiti a droga. Naku namon. Iso nga agyaman akmet iti saan a nagpabigbig a color. Anya ti kahit mo sa Narding. Ada sana nagpabigbig a color ngay mawag kanyak. Kat iso tinang ibaga. Iti may papan iti dayja adaan a bodega. Basta gayam. Isumit la dayja a color ti atapak anang yawag iti isasangpet ti droga dito San Bartolome. Numalagip mo ti operasyon mi nga da napapatay a kakadwak. Wen, malagip ko dayjay, Narding. Adamat lay mawag idi. Nasapa aplinano mi kadagiti kakadwak ti aramidan mi nga operasyon. Ngamdak sang gasat ta saan kami ang nagbaligi. Baligi tin sayangkat mi nga operasyon. Ala, sapay la ko ma. Tama kang magyo iti mabiit. No asino man ti leader dagiti napapatay iti daan a bodega. Tano makang magan ti leader? Awan ton ti pare ko. Kumpirmado na mo. Nilang Hepe Salvador, tinakainkwentro dagiti aday sa bodega. Anya, nagturitin dayjay a Hepe Salvador. Sigun iti imbaga, may sa tao tayo ang nakalipas. Nakita na kanong agmaymay sa ni Hepe, adim marup ijay. Ti awanan pa in a Hepe. Talaga akarkaritan na. Amo. Dungeg ka iti ibagakin ka, Pogi. Kaya't kung ay patungpalyo daytoy, tapno mabalas tayo dayjay nga aging lalaing. Agpaiso tinapaliiw ni Ising. Mama, Talaga nga da napintas nga epekto ti panang sarungkar ni Padre Simon kan ka. aklo nag-atalaga nga adda, mama. Amok nga adda madanagan para kanyag. Ada mangururay, iti panagimbag ko. Ngamne, aganad kalata, iha. Laglagi pom, narigrigat ti mabignat, ngam ti kasta kasasaad mo ita. Agyaman iti balakip, mama. Awanan yaman na. Naalangarudan, maturog kan, iha. Tainak matan iti sinedmi kan ni Papa. Nagsapa kayo nga adda dito'y presinto, Chief? Kinapudno namin des. Dandani kayat ko pa yan ti umay dito'y itay parbangon. Ha? Apay, Chief? Jak manam mo. Jak makaid na. Kinapudno na kat jak nakaturog. Taapay? Amkak ngamin nga mga no addamang serak iti presinto. Kat alaan dadag iti nakumpiskar a droga. Anya?
Imposible mo tinday ta. Chiyo. Ay, jak manam mo. Dahil tati pag-amkak itinagpatnag. P.O. Mendez. Jak amuno anya talaga ti rason. Nasa paarim muarda sa riyon kan bugay, Ma'am Chuna. Kastagayam, jak man lang napuutan abimmangon iti kama minilyon. Panagkuna kat adda na patag-apag nada, Ma'am. Ay, anya nga rod ngay. Kasjay mo ta talaga nilyon. Di pa yagpakada no kasjay pumanaw anasawa. Ma'am Chuna. Ay, amangan lumabisin kayo, Ma'am. Ibagayo laang tamang isagana akon iti armusar. Isaganam pa'y nga umuna ti armusar ni Monica. Siya kun ti mangipan iti siledna. Matungpal, Ma'am Chuna. Isumot lagayam akaslad na mangidordoron kanyak nga umay diti presinto, Narding. Simon, Anya nga minti pakadanaga munay. imbagak matungkan ka. Jak mata mo. Nga magtibtib bayo ak. Anya? Dahil tati agpaisa. Ket namin anon ana panagnakak. No kasto nagtibtib bayo ak. At dalaki di saan anasaya at amapasama. Saan ko mga min nakasta ti pampanunutan, Narding? Oh, Kumararag ka iti Diyos. Tapno mapunas ti panagdandanag. Kastala kasimple ti solusyon dahi ta amarikrigan. Agrobrobuatak mo ta na mapan iti munisipyo, Leon. Nasayap no kasta Jonah. Di kan rin ingitay. Tanasapa kami ang nagbiyahe kini Bogi. Ha? Apay? Napanan nyo ngamin aya? Dito ka bang ipagaili? Imawag kami ni Dirabi iti talken may dinegosyo kitoy. At darim suwabas sitlaang magkiti ang parikot. Iso ti umay ko si kasuwan. Kasta ka di. Puwan Jonah. Alang arod, sapay lako mata marisot adagos, no anya manday ta apariko. Isumot lagayam anasapa da arimwarkin ni bugay, Ma'am Chuna. Day tatiag pa iso, ising. Kinapudno na. Itay lang ay mawag kanyak ni Leon. Itay lang na amuak ti makagapo. Talaga siguro adi nakakayat asingaan, Ma'am. Amu na nga main anasken ang makainanaka. Nang runa, kat nagsasaruno dagiti napasamak dito'y lugar tayaw. Kat kas inatiili tayaw. Sika ti ad-adda ang maturturan nga agtignay para kadagiti saan anam namaen apas pasamak. Pudno day tay sing. Ngamjak lamarik na ti bannog ko. Ma'am Jonah. Day tatiag pa iso. Saan na ka mabanbannog at tumultulong kadagiti agkasapulan. Gaputa amok no anya ti riknada. Wan matkit di Ma'am. Anya day siya ising? Ay, Diyos ko, Ma'am Jonah. Nagtaod day jay akanabtuog iti silid ni Monica. Ha? Kartingam, amuan tano anya tinapasamak ka ni Monica. Un, Ma'am, matungpal. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan. Iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasanong nga ro din, Narding? Saan akong ngagbayag? agyaman ak ti umay mo dito presinto, Simon. Awanan niya man na. Kas itinakon-akon kan ka. Kas lang amin adda mangidordoron kanyak nga umay dito eh. Apag isugayam ti umay ko. Takasapulam ti kasarsaritan. Simon. Ket san ka madanagan, Narding? Tano kasapulan nga inaldaw nga umay kasarungkaran diti presinto. Aramidak deta. Iparpartak mo pa itag maneho. Buwan Mayura. Monica! Monica, iha! Ma'am, saan asumungsumpat ni Monica? Sakit, saan ngagkut-kute? Diyak kaya tamay sagmak ti anak ko. Saan amabalin, ising? Ma'am Chuna. Diyak lakit ti maaklo namatay. Saan apulos?
Namnamaag nga mo munoan niya teramidan, Pugi. Wala mo. Di kayo dana. Nasaya. Kitain tayo man noan niya teramidan day jay Hepe Salvador. Amo. Natangsit nga mingkat. Agin tutured. Iso akitain tayo man ita noan niya teramidan la. Amangan numabot ang tupayen, agigam iti paltog, no kaskasano, amo. Ha! Agin lalaing lang arod no bilang tamapasamak to ti kastapugi. Amo. Talaga katawaak to, no bilang tamapasamak ti kasta. Nityo na tumawawa. Mabitlaing tasong bata. Ma'am Chona, nakontak mo ka dahil ni Sir Leon. Wan Ising, agsubli ka nun dito'y lugar tayo, itamot lang. Ay, anya nga tan ayati na pasamak kini Monica. Kalaat matlatan natumba iti silid na. Diyak matam mo, Ising. Ay na, sapay la kumata saan agrabe. Ay, makapadanag ngamin na talaga. Panagkunakit saan arumbang agdandanag kayo, Chief? Iwan Mendez. Natalgad dagiti ebidensya na ala tayo iti dayjay a lugar. Patsik asan ang mapukaw iti ayan na dagijay. Narigat ti agsigsigurado latan, P1 Mendez. Nabilag dagiti saan tayo pelang amo akabusor dito San Bartolome. Ha? Iso asaan tayo amay baga. Noan niya ti pampanunutan da ita. Anya tinapasamak, Chona? Kalaat-latan anakangag kami ka ni Ising, iti kanabtuog iti unag ti silid ni Monica. Idi napan mi kinita. Addan iti suelo ti anak ta, katawa puot na. Anya? Apay ngamin, anya tinapasamak? Kung ati doktor nga ang mga no pinilit na ti tumakder, nga uray no saan napay akabailan. Anya? Ay, Awan mo tinakita ti doktor apagkad. Ngam kinunana kasayaatan no agtalinaad pay laag diti ospital. Tapno maobserbaran dati kasasaad na. Anya nga tinapasamak ka ni Monica. Apay nga impanday di ospital. Kung nakasarong karak, ngam ko na madyag bambantay di balay da, ngayon taray da ka no di ospital. Apay nga tan. Anya nga tinapasamak. Nakagteng kami gaya man. Mabit lang kabsat Irwar ko lang ti pagbayad. saan ba't agrabe tinapasamak kini Monica? Isugawan ti rumbang nga pagtanagan. Kasta ka di, Tawagan dak lang arude. Umayak di ta. Basta si kasum ti papasikasok kan ka. Sana balit at damat tilugan ni Chona ditoy. Mabalin niya aramaten. Amo. Tibilin ko ti asikaswembog. Kasta ti kayat kong aramidan. Nakitak ni Don Leon di Talabi. Ada kasarsarita na iti telepono. Iso adya akong inasitgan. Ket nagdiretso akong dito silid ni Monica, Mayora. Anya tinapasamak? Basta naulaw latan, padre. Awan ka lumutiron ba nga pagdanagan ko na ti doktor? Ngamnas kan ama obserbaran. Nagdanagak apaman na amwak iti may sa kadagiti agbambantay iti balayo. Tikadda ni Monica dito ospital, Mayora. Padre. Ay, naimbaglangan. Tasaan kayam agrabe ti sasada ni Monica. Ay napadre, talaga nagdanag kami kini Ma'am Chona. Agasam nga itakla at latan anatalimu daw ni Monica. Manang Ising. Impagarup ko nga road nga amangan no adakit dinadagsen asakit ni Monica. Ngam na imbaglaengan tako na ti doktor nga awan kanuma. Sikamat ngamin Manang Ising. Apay nagpanunot ka adagos iti negatibo? Diyak lang amin malapdan ti bakik, padre. Uray asino mo't siguro kat agdanag itikas di napasama. Saan ka day? Sa bagay matkit di Naimbaglangan. Tawan kayam tinakaro asakit ni Monica. Uwan nga rod, padre.
Kat sapay la kumata makarwar matlaang adagos dito ospital ni Monica. Talaga nasingad ni Padre Simon iti anak ta. Agasam ngay, tadadagos dito ospital. Napan ka no ijay balay. Iso anaamuan na nga adda dito'y ni Monica. Leon, sapay la kumata saan mo nga ikan iti sabali a kaipapanan. Ti kinasingad ti anak ta ka ni Padre Simon. Awan mo timbagbagak, saan ka di? Pudno nga awan tinsawang mo. Ngam kabisado kun ti kastadyan mo. Iso asya kun ti agpakpakaasikan ka, Leon. Pangaasim ko ma, tadi ka agpanunot iti madi kontra ka ni Padre Simon. Police station, hello? Hello? Sino dito eh? Oh. No asino ka man ngagsasaw iti kasta? Di nakabalan abot-butngan. No talaga kabalam nga ramidan deta. Nalakamot la siguro asapulan nak. Saan ka di? Ngamin, sa anak mat ngaglamlaman. Nakasaganak iti anyaman aplam-planwam, no asino ka man. Pinutid man ti saritaan mi. Asino nga taday nga imawag anang ipangtakanyak. Naskan nga ganadak. Jak am mo ti kabusor ko. Iso na lakala nga ipatungpal nga dayjay apang tanan. Agawid ak palaig, Jonah. Sikati makaam mo, ngamno siya, dito yak pala ang ospital. Abdakan ka ba ito? Kaya't ko nga minta ginanapay. Ken kaya't ko abilinan dagiti adda iji balay. Tagbantay da anay pag. Narigatan. Ang mga nanyaki diti mapasamak. Sige, Leon. Aganad ka. Sukunan na kakadinibugi? Saan? Taadda papasikasok ken kwada. Aramatik pa lang jay lugan mo nga dayjay parking lot, Jonah. Sige. Sikati makaam. Sa bali daytan, nakastagaan tinyawag da rin ka. Chief, P1 Mendez. panagkunakit san arong bangag may saka kanayan. Isa P1 Mendez. Di nakpagdanagan. No talaga nga oras kon. Oras ko atalagan. Chief, Nakasaganak iti anyaman ang mapasama. Kas iti naibaga kon ken ka idi pay laeng. Iti klase iti trabaho tayo. Kasingin tayon ti paggad. Tatunggal rumar tayo. Kaya rigan na anakapisukan ti may sa asaka tayo. Iti tanan. Monica, mabisit ka di. Anya ti marikrik nam, iha. Apay nga kakapsutak, mama. Kung ati doktor, analabit anaurnungan ka iti bannog di tabagim, anak ko. Isulakit di tayo tati makagapuon, no apay ako nam, anakapsot ka. Mama, Ngam sana bale, ada ka mat iti ospital. Sigurado ang masikaso da ka na imbag ditoy. niyaya ising. Agsublimat laeng. Binilin ko agatangan nan dagiti in reseta ti doktor nga agas mo. Taawan iti butika diti ospital. Iso adi kagdanag. Agsublimat laeng ni isi. At iti ospital ti anak ni Mayora. Kunam, Simon? Unar din. Nagkapuak nga rin di jay. Ne. Apay, anya tinapasamak. Kilat ka no natali mo daw. Isong ang hospital da. Kastagayan. Nakaumay ka man dito simbahan. Ada ka di masapol mo? Simon, nakaawat akmanen iti pangta. Anya? Aday mawag kanyak. Kat kuna na nga umadani ka nun ti oras ko. Talaga na pagganti trabaho narting. Isong nga ganad ka kumakanayon. Kendi ka kumamakalipat nga umawag iti Diyos. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. Go ahead, Mendez.
Ni Charlie Sierra daytoy. Over. Chief, agrespondi kami tayo dinayawag a shooting incident. Ijay daan up here. Over. Okay. Sumarunwa ka dagos. Over and out. Simon, agpakada akon. Sige, Darding. Agannad ka kuma. Chief, madama pa lang ang tirangan. Asino nga tadagiti agpipindan to? Saan ko pa nga mo, Chief? Inyawag lang amin timay sa concerned citizen itay. Alang rod. Agwaras tayo. Agad na tayo lang. Move! Mendez, itiday dya banda. Move! Ariglado, Chief! Ijay mo ti panganak. Titakyag ko. Aglingadak itiday talukan. Jack itulok amay sagmakak. Kalat anak sardang dagiti manghid mi aputok. Sinyasak dagiti kakadwak. Tagpaliw kami. Narigatan. Ang mga nuan nyakit di mat ti sumaruno ang mapasamak. Ising, baka mo kapailaan ka ni Monica dito ospital, ha? Apay, Mayura. Sa dino ti papanang. Nas ka na mapanak ija presinto. Imawag ti staff ko. Ha? Apay, Mayura. Adda ka didakas ang mapaspasama. Adda, ising. Anya ngay dayta, Mayura. Diyak mailawlawag ita. Nas ka na mapanakon. Di mo baybayan ni Monica. Chief, sinawar min tintero a lugar. Ngam awan apulos ti pagilasinan kadagiti nagpipinaltog ditoy. Mabit lang, Chief. Tabudbadak ti sugat ti takyag mo. Ado nga minan ti agsayasay adara. Piwan Mendez. Narigatan. Ang mga numaadasan kayo iti dara. Apagiso. Adan ti ambulansya. Mapakatanda kayo iti first aid. Dakkel aburbur siya dahito yung napasamak. Piwan Mendez. Sabali at talaga ti atap ko. Madama ti panagsarita mi kaninarding. Idi mawag iti radyo dagiti kakaduan, Mayora. Kasta ka di, padre. Dahil tatiag pa iso, Mayora. Madanagan na kiti sitwasyon. Nangruna, ket saan tayo pa nga amo, noan niya ti mapaspasamak. Ururayak mo ti report nga iawag da kanyak, padre. Mayora. Amok akanayunan manan dahito aparikot kada kayo. Ngam agbalin kayo kumaanatib ker, Mayora. Saan arumbang apay dagal kayo iti kastoy ang mapaspasama kita. Ikagkagumaak, padre. Ngam kasla abakan na kamintidanang amarikrik na kita. Saan, Mayora? Di ko may tulog. Adak lang dito eh. Saan kayo abay-bay? Gansamot emergency. Adda si mangput nga ambulansya. Anya nga tati. Ha? Ni Hepe Salvador matya indi sa agda iti ambulansya. Ay, Diyos ko! Dara-dara ni Hepe. Ay, anya nga tati napasamakan ko na. Ay na, day talakit di ti makagapaw. No apay anapan matlaan ni Mayura ijay munisipyo. Naimbag ta nakasangpet kan diti mansyon, Bogi. Amo, ikan na kiti napintas at tamag. Damgis iti takyag, amo. Day tati sugat ni Hepe. Kasi tibilin nyo, saan ko pinuruan? No digat inikak iti pagbutbut nga na. Kita manlaeng ita, noan niya tiaramidan tayo jay Hepe Salvador. Sinigurado kumat niyawan na pulos, ti maaladag iti pulis alid, iti day jadiso amo. Isa sigurado nga awan, tinaduktalan da. Good! Day tate kayat ko kan kabogi. Talaga ngamin, amapang namnamaan ka. Adap kita iti opisina ni Mayora, iti munisipyo.
Itay naiyawag kan kuha na ana itaray ka dito ospital, Narding. Simon, Dandani ka, Narding. sa bali ti atap ko iti dayjaan na pasamak. Anya ti kayat masawan. Panagkunak. Naigagara dayjay. Katsak ti puntirya dagiti awanan bay. Anya? Pagpunaan, Narding. Dumngag ka, Simon. Isalaysay ko kan kati amin. Kastaya niya ising. Adamat iti ospital ni Hepe Salvador. Wan, Monica. Anya tinapasamak kan kwa na. Jak amaw. Ngam nakitak adara-dara ti takyag na itay idisaag da iti ambulansya. Anya? Amang ano na painkwintruda. Wano saan kat adaman ng tinang tambang kenkwana. Anya? Dayta ti agpay subalasang kaw. At dadakas anapasamak kin ni Hepe. Saan pa ya klaro no anya talaga tinapasamak, Leon? Saan pa yan itad kanyak ti report? Kasta ka di, Jonah. Uwan, Sa dino nga ro din dayan mo. adak pa laang dito'y munisipyo. Nga magsubli ako ni ospital. Sige nga ro, Jonah. Agsarita talangin ni hospital. Bye. Kasano nga ang mo adagos ni Leon ti maipapan iti napasamak? Adda nga tapakainaigan na iti dayjay ariribok. Talaga nga adu ti aramidan ni Leon at siyak maamamuan. Tirigat na. Agungat mat no agsaludsudat. Apeng ay may kandito'y presento, Chief. Rumbang ko mga ginanaka pa eh. Piwan Mendez, damgis lang iti takyag ti sugat ko. Adayo iti bagis ako nada. Sa anak pa amatay. Chief? Ada ka din kompleto a report, may papaniti na pasamak. Adan, Chief. Nangipana ko niti kopya iti lamisaan iti opisina yo. Agyaman ak no kasta. Sigurado ka kadi nga okay ka laeng, Chief? Ulitek, Piwan Mendez. Sa anak pa amatay. Iso adinak pagdanagan. Nasaya at mata na ka rin kagayaman, Iha. Papa, di pa'y nagsubli ni Mama. Di kag tanag, Iha. Nagsarita kami ti cellphone kini Mamam, sakpay nga imayak ditoy. At dapay lang iti munisipyo. Ngam umayan ditoy. Iha, mayura ti inam ditoy ili tayo. Tandaanam kumalita. No adda ti mapasamag asaan anam namaen. Nang runa no makuna adakas. Kasapulan dati inam iti munisipyo. Sabay la kumantawan ti daki sa mapasamak ka ni Mama. Di kag tanagi ha. Mamatiak nga awan ti daka sa mapasamak kini Mamam. Ipatpateg dagiti umili ti San Bartolome ti inam. Kat awan laki di tagpanggap iti dakas kontra kanila. Kunak tumot namin. Nalawag anay gagara day dyan na pasamak iti day dyan lugar. Tapno mapan kami agresponde. Tilaan nakaskas daaw. Apay asaan dakmet nga inuluyan. Anya ti kayat da aparwaren. No talaga kayat da kapatayan. Apay asaan dapay lang inaramid idi. Nawaya day jagon daway. Talaga amati kawak kadagiti mapaspasama kita. Naimbag nga rod ta sana na purwan ni Hepe Salvador. Wan nga rod. Damgis lang iti takyag ti sugat na. Ay, asino nga tatakin nagam kadagiti mapaspasama kita. Ha? Oh, apenas daw ka, Chuna. Anya ti kata sa wenti ka stadjar mo. Awan. Awan yun. Di naklat ako man ikaskaso. Mala, sikat ti makam mo.
Ngam sa pala kumata di ka man nagpanunot iti kompormila di Tanchoda. Amangan ngamin no sa bali man ang tatapam, kapoy tinapasam. Anya jay ko na, Martin. Sakla ang ti punteriya ti asino man nga kinakam itiriribok, arin ispondyan mi. Anya. Dayta tinalawag ang naduktalang. Pagkunan man. Panunutan man na yung bag. Idi nagresponde kami. Adag pipinaltog iti dayja lugar. No sana kamariro, kalibre 45 ti aramaten da. Ket. Nalawag iti ballistic report. Agapuanan ti telescopic rifle ti sugat iti takyag ko. Anya. Dayta ti agpaiso, Simon. Kanda ito'y pa'y timay sa nakaskas daaw. Apaman nga dan sugat ko. Nagsardeng matendag iti putok. Akaslawan anyaman na napasamak. Narding. Saan ka di ang nalawag at talaga asak ti punteryada? Agam no si ka talaga. Apay adam gis lang ti sugat mo. No telescopic rifle ti inaramat kan katigan man. Apay si bibiyag kapay lang. Day tamat ti dakkel asaludsod nga gay ay ayam iti utak ko ita. Noan niya talaga ti kaya ta mapasamak ti asino man nga aking nakam iti dayjan. Sige laeng iha, ha? Iturog mo laeng. Sige, Papa. Iyap-iyap anak namin talaga. Nalapit niya epekto ti aga sa tinumar mo tayta iha. Uy, ngarot, Papa. Malala. Maturog ka laeng. Sige, Papa. Adawag ko. Ala, rumarak biit iha. Tasong batak dahi tingawag ko. Sa nabali ta sigurado ngagsublin dito inising. Adala ngamin tinang ibaunak ken kuana. Adda kasarsarita ni Sir Leon iti silpo. Asino nga taday jay? Nakasublingatan dito ospital ni Ma'am Chuna. Ket iso ti kadwa ni Monica iti silid nga ayan na. Ay, makabannog mo't yung subli-subli iti silid ni Monica. Ngam anya ngay nga raon. Talaga akasta. Dayjayon ti silid na. Siguro, adamatan dita ni Ma'am Chuna. Iso anatalak ni Sir Leon anang panaw kun kwa na. Ay, no apay mo't ngamin anagadot. Apay ngay, saan mo't anakarikap tiri daw iti silid ni Monica? Nalipatan lang at nga inrekap ni Sir Leon. Sumra kaklatan. Ay, Diyos ka! Ay, Monica! Monica! Ay, Monica, balasang ka! Monica! Isi. Ay, Diyos ko, Monica! Ada sa bali anakastrak dito'y silid mo. Ay, mabit lang, tapakaamwak ni Papam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga kadingawan tinadlaw mo iha. Awan, Papa. Taiti eksarsarita ta. Talaga adyak malabdan ti agtuglab. Nakaturo ka talaga. Ano niya? Awanan pa integar arami titi kastoy. Anya nga min dya inwarda itay dito sa let ko, Papa. Diyak nakita, taimparit mo man. Kuha iha. Awanan niya man na tayo. Saan na napatagnoan niya man tayo. Papa. Tinasaya at orayan tayo dagiti staff to hospital. Tayong baga kaya kardakan itinataltalgad asin. Kasano ang napasamak na ichay, Leon? Jak amo ko naklangarudan, Chona.
At nakasarsarita kiti cellphone itay rimwara kiti siled danakta. Anya? Talaga nga damang karkarit kanya. Talaga? Agasam di naramid na. Nang isarek da iti dara, iti pribado asilid ni Monica. Kat adda pa'y pakdaar amang ibagbag nga adda marsing kada tayo iti mabiit. Donna. Ad-adan ama-ama kak ita, Leon. Amang ano pumayso na jay apang takada tayo. Madaman ti panagim-imbestigar dagiti pulis iti napasamak. At adalin da itan ti CCTV diti ospital. Patsyak amamuan da no asino man tewanan bain ang nagaramit iti kasyal. Anya ti madamang hepe. Kumusta ti panag-imbestigaryo? Ladingitak nga ibaga kada kayo, Don Leon. Saan nga kurkuri ti CCTV? Ama kasakop ko maiti labi amapan iti silid ni Monica. Anya? Kasano kumaan na pasamag da ita? Madama pa'y lang nga doktalan dagiti tao. Kan dagiti staff iti ospital. No anya ti talagaan na pasamak. Punyeta! Saan kami nga agsardeng? Aging gaadi mi maamuan no anya talaga tinapasamak, Don Leon. Rumbay laeng! Nasken amaaman nyo no asino ti akin arami ti kasyay. Nasken amaaman nyo no asino ti mangbutbuteng kada kami. Anya tinapasamag na rin. Adamanin ng butbuteng kada, Don Leon. Anya? Dahil tati agpaiso, Simon. Iso analaos ti pungtot ita ni Don Leon. Anya? Ket anya tinapasamag ka ni Monica? Saan mo tanan ano? Iso na lang, tanagsigurado dan. Inyakar da iti sa bali a pribado asilid iti ospital. Anya? Dahil tati agpaiso, Simon. Iso na ingat itantipan nakabantay ni Monica iti ospital. Damag ko saan pa na mapalubusan ti asino man asumarungkar kini Monica. Kasanungatan da ito'y Ma'am Chuna. Apay ngay anadadaal ti CCTV. Nga adda iti labi ti sigud nga ayan ti silid ni Monica. May salaan ti kayat asawan da ita, isig. Tapno saan amaamuan no asino tinangbutbuteng kada tayo. Ma'am Chuna. Sapay lakuma, tadamaduktalan da Hepe Salvador. Iti kasta, makamagda no asino man timang butbuteng kada kami. Sapay la ko mga road takasta nga agpaiso, ma'am. Agtala ka kada Hepe, patsyak ang makaalada iti impormasyon. Anya tararamidin dito'y Padre Simon. Don Leon, namuak tinapasamag dito ospital. Isungay maya kadagos. Ay, Amuyo mo't siguro nasingad kami ka ni Monica ang anak yo. Padre, lumabalin ko ma. Tsak kayat niya da sa bali ang makastrek iti silid niya ayan ita ni Monica. Kayat ko masigurado ti talgad ni Monica. Iso kayat ko kumangagbali na pribado ti amin. Maawatan, Don Leon. Agpakadak nga ro din. Pasensya kayo, doon nakasingaan. Sigurado ka kadi, isig. Wen, Ma'am Chuna. Nakitak ni Padre Simon itay itiruar ti ospital. Isuna laeng tadinak nakita. Kunak nga rod numasang petak dito'y silid nga ayan ni Monica. Saan nga imay ditoy? Ha? Amang ano di na pa'y amuan na iyakar iti silid ni Monica? Ma'am. Mabitla ang tawag. Amang ano dapay laang itirwar ti ospital. Sige, ma'am. Sigurado ang madanagan day jay. Nang runa no na amuan na maet no anya tinapasamak iti sigud asilid ni Monica. Wan nga rod. Mabitlaan, isi. Maawatak matkit din ni Don Leon. Mayora. Padre, saan ka nasabali ka na kami? Agan nadlaang ni Don Leon, Mayora. Isungay baga na kanyak. Ano mabalbalin? Kat di na kumapayla kayat nga da sa bali amang sarungkar ka ni Monica. Malaksid ka na kayo. Padre. Isa sa nabalin, Mayora. Urayak lang na makaruar ni Monica iti ospital. Sige nga ron, Padre. Pasensya ang lakuman ninyo.
Kas iti kinunak, Mayora. Maawatan. Sige nga, Rod, Padre. Bye. Bye, Mayora. At dantulat tagundaway ang makasarong karak ka ni Monica. Diyak kaya't nga ipilit ita ti amin. Ta sigurado asaan ka magaling. Papa, nangagko ti saritaan da Padre Simon kan mamaitay iti cellphone. Ha? Nasingad kanyak ni Padre Simon. Ngamaapay nga inraman nyo. Iha, saan ko nga inraman? Kinid daw ko kenkwa na ano mabalbalin. Awan ko mapay ti mapalubusan amang sarong karken ka. Malaksid ka na kami akang palay mo. Papa, Simple lang mati kayat ko mapasamak ka, iha. Kayat ko masigurado ti talgad mo. napigsa akon, Papa. Kaya't kon ti agawid. Iha, agpaspasugnod ka kadikan niya? Saan, Papa? Kaya't kula ti agbalin anawaya. Mariknak anapig sa akon. Iso ano mabalin? Kidawan nyo iti doktor nga agawad ako. Patsa ka maawatam ni Don Leon, Simon. Abay kit dinasan. Mawatak, Narding. Padpadasek nga rod apagdildiligan dagiti napasamak kada kami iti pamilya rugante. Anya ti kayat mo sawan, Narding? Kasla nga mi nagpadpada ti mapaspasamak kada kami. At damang butbutang kada kami. Anya ko mo ti pakainaigan ti mapaspasamak iti pamilya rugante. Iti mapaspasamak kan ka. Amkak nga mga numaymay sa laang timang butbutang kada kami. Iti anya aga po? Awan, Simon. Lipatan mo tinaybaga. Anya ti imbaga ti doktor mo nga? Nakasaritam ka din? Wen, iha. Pinalubusan na kamagtan. Tawan mo ti makita na a diferensya kan ka. Basta agi na nakakanulaan. Agyaman akto kasta. Sigurado ka ka din itiriknam? Wan mama, kabaulakon. Haala nga rod. Urayan talaang nanising. Ison ti binilin ko ang mga sikaso iti amin. Intad kun kankwa na ti pagbayad dito'y ospital. Naawatam ka ditim pagakbogi. Wala mo. Nalakalayan nga pamuspusan day ka. Nasaya at nukasta. Aramida ka dagos, amo. Rumbang laeng, bogi. Amumad adyak kayat ti may tantantan na trabaho. Amo. Iswarumbang lang ipatungpal mo ti biling ko. Iti kabiitan a panawan. Sigon iti investigasyon, Chief. Talaga anay gagara na dadaal ti CCTV kamera iti labi nga ayan ti immo na asilid ni Monica. Nakasaritam ka diti head ti maintenance ti ospital. Wen, Chief. Iso amis mo ti nakadoktal. Anaputed ti wire a konektado iti dayja CCTV kamera. Anya. No kasta nga rod. Nagpalpaliiw pa nga umuna ijay. No asino man ti suspect. Kastamot la ti atap ko, Chief. Awan ka di tinadlawyo iti sabali pa'y a CCTV camera. Negative, Chief. Iso nga awan apulos ti matudo a suspect. Nadalos nga minti panangisayang kat na iti amin. Apay asikatin ang sungbat itiawag ko kini Chona. Pasensya kayo, Sir Leon. Piling namin ni Mayura asong batak no adda umawag. Madama nga men ti pan nakisarita na iti doktor ni Monica. Takbay arumwar kami dito ospital. Kasta ka di. Wan, sir. Adda ka di ibilin niya, sir. Awan matkit di ising. Paumay kami dita kini Bogi. Umay da kayon sa kunen. Sir. Ibagam taurayan da kami. Bye. Bilinag pa'y dagiti babati diti balay. Sakpay apumanaw kami kini Bogi. Kaya't kung agpaliiw da, anay pag.
Sigurado ka nga okay ka lang dita? Nga uray no i-pull out ko pa'y latid a pulis ko ngagbabantay dita itirabi eh. Anya kalakit din na yan, Arding. Pinakpagdanagan, kunak lang rodan. Diyak la kayat nga dadakas na mapasama kan ka, Simon. Awan ti dakas sa mapasama kanya. Nalipatan pa din, nga adipan na ti Diyos. Kat sigurado ka na yun atartarabayan. Simon, Amo ka makumikom kayo ina, Arding. Nang runa, kat nagdudumati kaso anaskan nga si kasonyo. Iso siglatan. Arami idam ti romblan. sige nga rod, Simon. Agyaman ak tamaawatan. Makapaikawa man gayam. Nairwa kami ng ano kastoy nga oras itirabi. Ituludak iti kape dagiti pulis ni Narding agbambantay di tarwar. Kuna ka mangipanak, hangin malagip ko. Awan na gayam ita. Tapi nulot ida ni Narding. Sabagay, talaga mo't ngamin nga awan ti rum magapagdanagan kanyak ni Narding. Tawan mo ti daka sa mapasama kanyak dito simbahan. Anya ko mangit ipagbot na. Katadak mo't iti pagtangan ti Diyos. Agora ka. Kaslaring padak ginangag ko. Gusto nga ta tinangag ko. Wano inalilaw na langit. Diyos ko. Anya nga ta timapaspasamak. Anya nga ta dahi ta impurwak na. Baton samat dahi ta nabalkot iti papel. Kita no anya dahi ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di nagkasarsarita ni Monica. Ang mga no kayat na laang ti aginan na. Ay, no apay mo't ngamin niya yung pangagmogan ko na ti saritaan nyo kini Padre Simon iti cellphone. Ha? Inaklon na kanyak anangig na ti saritaan nyo. Iso nga mo, ngagpaspasugnod kanyak. Yun, anya ka kadi. Agpalabas ka lang iti agpatnag. Sigurado asaanan nga agpaspasugnod ni Monica. Kasla di mo kabisado ti ugali na. Ay, sa bagay matkid diya. Alan, maturog tangarodan. Kumusta nga tanda iti kakadwak nga gronronda? Awan pa iti uray may sakadakwada na kasubli dito'y presinto. Sakpay... medyo agot-ot tinasugatan na takyag ko. Ngamawan na nyaman deta. Saan ati marikriknak nga ut-ut ti agbalin alaped? Tapno aramidak ti rumbang. Ni Simon. Apay nga ta? Hello, Simon. Narding, not daw yan. Ang mga namakadagas ka dito yung simbahan. Ha? Apay, Simon. Adda ka di dakas ang napasamak dita. Diyak may baga, nadakas tinapasama. Kuno saan? Anya? Sige, urayan nak, Simon. Umayak itamat laan. Narnekanin ni Jonah. Nyom siya. Diyak pala makaturog. At akadipay pagparparikutan nyo, amo. Kasla sa anak namin na kontento itinaramid mo. Amo. Kasla saan nga umdas ti kasdyan lang inaramid mo, Pogi. Pasensya kayon, amo. Kung Nyam sana balen. Nalpasen ti amin, Pogi. Saan ta na pagsaritaan pa'y? Urayan talagan nun niya ti sumaruno ang mapasamak. Nalawag apang ta daytoy, Simon. Narding. Nalawag ti kunana ditoy. Di kay unay agin lalaing Padre Simon. Tamangan no maipada ka itinaudi akura paroko. Simon, apay nga agisam ka?
Amang ano pagarutom arabak lang daytoy anaawat mo. Amo ka sa narapak day tanarding. Iso na lang tadyak malapdan ti agisan. Simon, Panagkunak ngamin. Kitawan lang ti maaramid ti asino man anagaramid iti kastanya. Iso adyak kita padakkelan dayto banag. Sika lang ti makamoy ti daytoy narding. Ket sabay na kuma. Ta off the record amin daytoy anapasa. Mabalin ka di, iha. Noan yaman tinaramid ko at di mo nagustuhan. Pakawanin na kumahan. Lipato man dayjay, Papa. Kumusta ang tirik na? Mayatan, Papa. Di na kun pagdanakan. Sigurado ka ka di, iha. Ang mga noan yan tumanin ti mapasamakan ka. Di ka din agdanag, Papa. Kamaudyanan na. Nakitag matlaing day tanga isam. Ni Papa ka talaga. Panagkunakit talaga na yung pagkaniha. Agyaman na kiti Diyos. Wan, Papa. Nakainanaak naminan iti husto. Iso siguro, saan mo matan aparitan dagiti kagayam ko na sumarong karda? Saanin, iha? Inaramid ko lang tikas JJ Hospital. Gapoy tinapasamak. Ngam no ita, tamakitak nga okay kan. Awanin da sino man amalapdan amang sarong karkan ka. Naragsak mo't ngagsarsarita itay da Sir Leon ken Monica, Ma'am Chuna. Kasta ka di, ising. Un ma'am, at maragsakan akmet. Tamakitak ang nagsublin ti sigud a kinaganay kay ni Monica. Nasayaat nga rod no kasta. Nakaina na nga minen iti husto. Iso apud no jay imbaga ti doktor na. Talaga amasapul na laeng ti inana. Oh, apay, Ma'am Chuna. Malagip ko nga min tinapasamak iti ospital. Ha? Asino tinapan ng butbuteng kada tayo ijay? Kan, anya ti basol tayo kan kuana? Diyak ninamnama da ito ayo umayo, Don Leon. Kaya't ko tagdamag may papanit tinapasama kay hospital, hepe. Anyan tinagpanagan ti panag-imbestigaryo? Lading itak, Don Leon. Ngam nalaing ti asino man anang aramid iti kasjay iti ospital. Anya? Awan na pulos ti ure anya alid ana alami may papankan ko na. Panagkunag. Nakaasidag kada kayo ti suspect. Ket naadal na ti amin atig na yo. Isungam mo na tinararamid na. Anya? Dahita ti agpaiso, Don Leon. Atapan mi anasingad kada kayo ti suspect. Iso anas kan nga ganat kayo laeng. Saan tayo nga nga mo? Amangan no at damot traidor kadagiti taltal kanyo. Anasingad kada kayo. Anya jay kunam Monica. Kaya't ko ti mapanigya simbaan, yaya ising. Monica, Pangaasim ko matakuyugan nag. amo ka di da papaham akayat mo ti rumwar. Awan da nga agpadpada, yaya. Ngam saan na bali. Yawag ko langan ka ni mama ang mapantay di simbaan. Sige si kati makaamaw balasang ko. Saan ka man na nagsasawa mo? Adda ka di parikot. Pogi. Adda ka din naduktalan dagiti pulis. May papanitin na pasama kay ja ospital. Awan pa'y. Ngem mapurbor tya anak itinako na kanyak ni Hepe Salvador. Nganya, amo. Posible kano anasingit iti pamilya Rogantes ti suspect. Anya. Dahil tatin ako na kanya. Iso ang mapurbor tya anak at talaga. Maragsakan na tanaimbagan kan, Monica. Agyaman nagmatkan ka, padre. Amo kay ramraman na kadagiti karkararag mo. Talaga akas na, Monica. No nasingad kan katimay sa tao, urumbang la akaraman iti panagkararag mo. Padre,
Oh, kumasta nga rodon tinignan? Nasaranta akon, Padre. Kas makita man. Nasayat launay. Maragsa ka nagparakan ka, Monica. Agyaman akmanan, Padre Simon. Mailiwak nga umay diti simbaan. Iso nga... Padre Simon. Apay ang nabatak ti sarming kitawa, iti pagnanaudam. Anya tinapasamak, Padre? Apay ang nabatak ti sarming iti pagnanaudam. Delikado nga rod Don Leon no nasingit gayam kadakwada ti sospek. Sa anak mat kidya sigurado, P1 Mendez. Kas nakon, pattapatak laang dayjay. Chief, Ngam posible apudno ti pattapatak. Gaputawan mat ti sabali ang makaasidag kadakwada. No saan laang adagiti kasingit da. Sa anak amamati iti imbaga ni Padre Simon. Asaan ang igagara ti pan nakabatak ti sarming iti pagnanaudan na. Anya? Kanadlaw ko nga da ilimlimot ni Padre Simon. Anya kumangay day tanga ilimlimod na, Monica. Diyak masigurado no anya. Ngam amok nga da. Monica. Kat ika gumaak nga amuan no anya dayta. Barang adda maitulong ko kanykuana. Kas nagayam ti atap mo, Hepe? Juan Mayora. Kat naibagak matanday takin ni Don Leon. Ha? Nagsarita kayon kanilyon? Napanidyo presinto, Mayora. Damdamagan na no kumusta ti investigasyon mi. Kas nagayam. Mayora, mabaling ka di amamwak? No asino dagiti nasingid ka na kayo? Ken pagtaltal kan yung unay? Nawaya ti asino man nga umasadad ka na kami. Nang runa kanyak, no adakid dawan da atulong, Hepe. Iso ama kunak nga amin nga umili ti San Bartolome kat nasingad iti pamilya Rogante. Mayora. Iso ama riribukan akmat, gapu iti dayta nga imbagam ita. Ano ang naawat yun dayta atip, P1 Mendez? itay lang, Chief. Itay napan kay di munisipyo. Kas tagayam. Diyak pinati adagos. Iso ayom uman ko itakin ka. Ape nagsingnay ka itinaunag, Chief. Awan, P1 Mendez. Uray saan tayo asigurado iti dayta atip. Nasken nga tignay tayo lata. Anya ti amu tayo. Amangan kit dimit no adda kinapudno na. Asidaga kundi tabalay yon, di kagdanag. Nasayaan nga rod no kastadyo na. Urayan ka lang nga rodin dito panay. Tapno makapagsarita tanay pa. Bye. Bye. Ay, anya nga tamanan ti ibaga kanyak ni Leon. Aday tantigit ti mansyon. Urayat nga ilukat dagiti gwardya nga inala ni... Anya ti aday ti sango ti gate ti mansyon. Naakuban mo't iti karton. Basura nga taday ta. Tinasayaat. Dumsagak dito'y lugan ko. Amuak no anya tinaakuban iti karton nga day ti sangwanan ti gate. Anya nga taay haday to'y anak ko ban. Kita at madket di. Ha? Diyos ko! Lapida day to'y. Lapida para ka nilyon. Naskan amamon nilyon day to'y. Agsubliak di talugan ko tagong sinak. Ay, Diyos ko! Anya ka di ba nanday to'y anapasamak? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti serbiyo nga inlalag agwardya nitoy. Nawan ti uray may sakata kayo ang nakadlaw. No asino tinangi kabili ti lapida iti sao tigay. Agsaw kayo!
Boss, talaga saan mi adlaw? Anya laing ti Serbio. Agpapada kayo kadi a bulsik. Ha? Bulsik kayo kadi. Tasaan nyo nakita no asino tawanan bain anang ikabili ti lapida ti samo ti gate. Awan pa'y Serbio. Agpapada kayo amuno. Apay asan mo na matagtagarin mo na ta, manang ising. Sigun kan kuana, adda ka nung amin ilimlimod mo, padre. Anya ko ma? May papahan iti pan nakabutak ti sarming kitawa iti pagnanaudam. Ha? Sabali at talaga ti atapon na may papan iti nabuong asarming titawa, padre. Anya ngamin at talaga tinapasamak. Papay nga agisum ka, padre. Pati ka disi ka, manang ising? Kat sana mamati iti imbaga, asaan anay gagara ti pan nakabutak ti sarming? Ijak mo, padre. Siya kumatipat nyo. Saan kayo mariribukan maipapan itinabuo nga sarming? Imbagak mo ten. Aksidente tinapasama. Apay adi matlasong bata na ni Monica ti awag ko. Makapada naglakat nga rudan. Hello, Mama? Iha, agyaman nakta sinong bata mo ti awag ko kan ka. Ayan yung kadi ni ising. Anda kami dito simbaan, Mama. Mabalin kadi, agawid kayo itamat laang. Ha? Abay, anda ka di dapat sa nabasamag dita mansyon? Iha, pangaasim, saan kan ngagdamag? Agawid kayo ket din, kartingan nyo. Sige, Mama. At pagkadaak lang ka ni Padre Simon. Darasan nyo, kat aganad kayo iti panagawid nyo. Chief, awan mo ti madlaw ko iti daytoy a lugar. Wah. Nakaululi mo ti lugar, Chief. Awan mo ti siguro. Aguli makalang, Mendez. Agsipot kakit di. Ha? Apay, Chief? Laglagi pam ti kanal nga ibagakin ka. Nudad duman. Ipasimuda ag tinalabas a kinaulimot ti paggat. Chief? Isong agridam kakit di. Amang ano dakas ti pasimuda ag tinalabas a kinaulimak daytoy a lugar. Sabali nagparparig na kanyak, Monica. Ha? Iyaya ising. Imposible apagawidin na taadagos ni Ma'am Chona no awan tidakas anapasamak ije mansyon. Kunsikan amis mo tinagkuna. Asabali ti tinor ti panagsauna itay iti cellphone. Dayta ti agpay suyaya. Madlaw ang butbutang ni Mama. No kasta nga rod, sigurado nga dadakas anapasamak ije mansyon. Ngama, anya nga ta? Diyak pa'y maibaga, balasang kao. Maamuan ta dayta, apaman ang makasangput ta ijay. Apay ngay nawagam. Apay ang pinagkawid mo. Apay kat kinasaan? Anya ti amok? Ang mga no dadaka sa mapasamak kan kuana. Di mo ka din napanunot. Alakarkaron niya agbutang ni Monica no maamuan natin na pasamak diti mansyon. Ha? Karuruar na lang ito ospital, Jonah. Amangan no makapatakis kan kuana no maamuan natin na galas na pasamak. Leon. Apa man na sumangpat. Makaamu kang agrason kan kuana. Urayan niya ti rason mo. Basta jak kayat amaamuan na ti may papan iti lapida. Negatibo tinaitipkan ka, Mendez. Kaya't asawan dayta. Inalilaw na kati asino man ang nag-text kan ka. Chief? Naskan nga ganat ka. Ha? Apay, Chief? Sana rumbang amamati kalatan iti anyaman ama i-text kan ka. Amang ano iti sumaron. Kat baka isagmakam kayam ti maawat mo atin.
Iso ka sa pulan tinaan-anay apa naganda. Nadlaw ko iti panagsaom ita imawag ka. Madandanagan ka. Sa ita, ibagam kanya kawan ti dakas na napasamak diti mansyon. Talaga nga awan, iha. Nagdanagaklaan, tapampanunuten ka. Karurar mo laang iti ospital. Ngamjak amo arimwar kagayam. Agul-ulbud ka, mama. Ha? Pagkunaam. Di mo't inyawag ko kan ka, mapan kami kaniyaya ising iti simbaan. Ha? Pinalubusan nak, mama. Sa ita, kasta ti bagam. Iso anakad-kadlaw nga agul-ulbud ka. Anya ti panag ko ng pogi. Papanawag saan dagiti maagatin ang danag agbantay diti mansyon. Saan, amo? Awan mo ti sirbita. Nalabit a ginundawayan lang ta sino man. Asana kumitkita dagiti adda dito yung nagbambantay. Hoy. Kasapulan tayo ti serbisyo da, amo. Nang runa no mayra na, nga adda pang ibaunan nyo kanya. Pogi. Iso asan nyo ida papanawan. Kasapulan tayo ida. Adaman gahiman na panan nyo a lugar. Wen Simon, ngam awan tinaduktalan mi. Larding. Atapat nga rod nga adda mga aramat kini Mendez. Tap no maibaw ing iti sabali ti atensyon mi. Anya? Kasta ti agparparig na kanyak, Simon. Nakarkarong nga rod anas ken nga ganad kayon. Araramidin mi dayta. Masaya at launay, Larding. Kumusta gaya man tinapasama ka damo ni kay hospital? Ada ka din na doktalan nyo? Negative, Simon. Nalaing ti awanan ba Anya? Talaga a pinaliiw na idaan na imbag. Sakbay nga insayang kat na dayjay apamot butay. Ay, dak man lang mo kini mamam, iha. Noan niya launa iti pagdanagan na. Papa. Anya nga minti ko na nakin kaya. Madanagan ka no, gapotari mo arak. Sa bagay, uray siya iha. Ngam, ada pa nagtalagkukan ka. Ha? Papa? Siyempre, karuruar mo iti ospital. Iso siguro ang madanagan tinam. Papa? Tinasayaat, iha. Pasensya mo ni mamam. Ado nga minti pampanunutin na. Gapo ka dagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Agyaman ka ta napamatik ni Monica. Leon. No maminsan, yuman mo pa'y kanyak no anya ti adtang nga iwayat mo. Windutan niya man niya ramitem. Mapaling ka di. Laglagi pa mabasit laeng akam malim, posible amamuan ni Monica ti aman. Leon. Ha! Isungagan anad ka kuma, Choda. No siyak lamay sa. Mamati ak no anyaman ti imbagada, Monica. Yaya ising. Nagpalpaliiwak apaman anak kasangpet ta dito'y mansyon. Ngamawan mo ti sabali anapaliiw ko. Ha? Iso a posible nga agpayso ti rason ni mamam. No apay akas jay ti jarna idi imawag. Diyak mo, Yaya. Ha? Agdwa-dwa ka lagta. Sabali ngamin at talaga, ti agparparik na kayo. Adda ka barbaro nga impormasyon. Ang naggapo ka dagiti kakadwa tayo itipidiya, Chief. Anya rita, Mendez? Adda ka no na itip kadakwada. Asabali manen a shipment ti droga. At niya. Day tatagpayso, Chief. Nukas na nga rod. Agsagana tayo. Sigurado ka sa pulan dagiti kakadwa ti koordinasyon tayo para iti maisayangkat nga operasyon. Asino nga dati umawawag? Nagsapamatan? Siyak man lang ang tumatang masulat.
Rugantes Residence, hello? Hello? Sino ka di daytoy? Hello? Sino ti umawawag? Hello? Agsao ka kuma? Sino ka, kuna? Hello? Sino? Pinutad man. Imbabanan ti auditibo iti banger alinya. Sino nga taday tiyaya? Ako'y asaan nga ta nagsasaot? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko, sa bali lakit di man ang hindi ka ipapananday jay, Monica. Ha? Yaya ising. Nabayagan nga da umawawag dito'y mansyon asaan nga agsasao. Katunggal makaawat tayo iti awag nga awan ti agsasao. Adamat da ka sa mapaspasama. Ha? Dayta ti agpaiso balasang ko. Namin anon anapanek nakak dayta. Nukas ta nga rod, naskan ang makasaritak ni Papa. Nalawag ka di kada kayo timbaga kakadwa? Yes, sir. Ngam ulitat nga ibaga. Agan na tayo lang. Amuyo mat anak kasagana amatay kan pumatay. Dagiti adda pa kay naigan da iti droga. Jak kayat nga damanan marsing kada tayo. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Alang araw din. Agsubli kayon kadagiti pwesto yo. Wait for further instruction. Dismiss. Sir. Awaga konti kontak mi akamang tipideya. Tap no maibagak anak kasagana kami. Mismo gaya man, ani Monica tinakasumbat iti day a caller, asaan nagsasao yon. Jonah. Sigurado ang mas daawan ti anak ta. Saan ako nang ni Monica? Tapno saan kit din nga agatap kadagito yung mapaspasamak ita. Pinagadal ta ni Monica, Leon. Panagkunam kadikat mamati daktan iti anyaman nga ibagata. Maipapanitipod no ang mapaspasamak ita. Basta ti kayat ko. Aguli magkalaeng. Jak kayat niya agsao ka kin ni Monica iti uray anya. Tanu adda maamuan na, kat sikat ti makagapo. Agalwad ka kanya. Day tati ka na yun at ang daanan. May papaniti droga at operasyon na. Talaga na paggandar din. Naku namon, Simon. Iso akin na sarita ka na imbag dagiti kakadwa. Binilin ko ida na imbag. Tadyak kayat nga damanan maisagmak kada kami. Talagang. Namin ano na napadasak nga da narsing ka dagiti kakadwak. Ket uray pa'y saan ko ida akap kapinano. Nasakit nga klonan. Talagang. Gaputan ang bayag kayo mga kakadwa. Malabsin tag sarita. Isudan ti makuna a pamilyang iti kantang ditoy. Dahil tangarot ket. Agan nagkaw narding. Mangruna ka na. Sikat imang idadaulo ka dakwada. Ket mo dati daka sa mapasamakan ka. Sigurado ako nga pwede paginakin ka. Amangan mo dahi timang ipababa iti moral da. Ket isukit din ti pakapaayan ti operasyon. Talaga dya kon makaanos pa'y pogi. Kaya't kon amamuan no asino tiwanan bain namang bot-botang iti pamilya. Amo, kang runaanan na kaya't ko maamuan. No asino di umawawag asaan mo't nagsaso. Dandani tayo maamuan na ita, amo. Marigrik na. Kanayon lang talagas ta. Umadaling! Umadaling! Yung aging gaita. Kat saan mo pala nadugtalan? Kas itinakon-nakon pogi. Saan na sinsinanda ito yung mapaspasamak? Iso ati kayat ko.
ket madugtalan tayo no asino ti responsable. Madlaw nga aburido kayo, Ma'am Chuna. Apay kaday. Sa anak nga aburido, ising. Madandanaganak. Di mo ko na nasan ka ang dandanag. Ha? Marikriknak nga, amang ano adadakdak sa mapasamak kadagiti masungad nga alta. Katday tati pagdandanagak. Diyos ko, Ma'am Chuna. Anya man ang ti mapasamak ngay. Saan ko pa'y nga amo, ising? Ngamkas itinakunakon. Marikriknak nga adadakas ang mapasamak kadagiti mapaspasungadan nga alda. Agsasarak tayon iti dayja a lugar. I repeat, agsasarak tayon iti dayja a lugar. Ket ulitek, agannad kayo amin. Over and out. Ay, agbaligi ko madayto yung operasyon mi. Sabagay, dakkel tinamna mga agbaligi kami. Gapot akadwami dagiti kamang tipidaya iti dayto yung operasyon. Nakita kang agsarsarita kayo itay kini John. Anyo ti pagsarsaritaan nyo? Ha? Sir Leon. Anya ti imbagaken ka ni John kunak. Ibagbaga na laeng ti panagdandanag na, sir. Ah, anya ti pagkatantanagan na? Saan mo't ngamin ang mailibak, Sir Leon? No adda umawag dito'y asaan nga agsasaaw. Sigurado nga dadakas ang mapasama. Kastamot ngamin atalaga ti mapaspasamak. Saan ka day, sir? Iso ang makapadanag mo't atalaga. Kit iso day ta ti pagamkan ni Ma'am Chuna. Dito ting baga kanyak minarding ngayon ti operasyon da. Sabi no nga taaban dati ayan da dito eh. Adda dangatan. Wala. Ha? Unay ti paltong dagi jay. Oh, ijay tinagtaunan dagi ni pato. Mapanak ti jay. Ah! Uni ka! Anyat na pasamak! Yaya, ising. Apay, anyat na pasamak balasang ko. Apay, anabuong ti baso. Ucak matam mo, yaya, ising. Nagsaya at mati panangigam ko iti baso. Ngam na apay akan latlatan anay batak. Anya? Ala, aglisi ka tadalusak dagiti riduma. Amangan numasugat ka pa'y. Men! Parang maganda yung ita! Saan tayo nga patiw? Ijay abanda ti papanak. May mayat ijay apwestok. Jak ito. Upsa! Sakmat! Napuntak. Ikagumaak ti agarodok. Aglingadak iti day abanda. Tapno sa anak amay sakmak. Apay, John. Anya tinayawagan ka? Adarangat ang mapaspasamak. Anya? Sigon iti impormasyon. Drug by bust operation. Tinsayang kat dagiti pulis kan kamon tipideya. Anya? Dahil tatiag paisol yun. Madama ka no tirangat iti nagbautan dagiti pulis kan managdakdakres. Hoy, awan tinaka-schedule a transaksyon ko ita. Ha? Iswanas ka na mamuak. No asino, dagita grarangat. Madama pa'y lang tiramit. Agdingidak di pa'y. Sana rumbang nga umasidig pa'y. Tama ka naman ito mapasamak. Itilang pasidig ko di anti. Simon! Apay nga daka dito'y. Sinurot ka na din. Anya, delikado dito'y, Simon. Ala, may ka, kung sumurot ka kanyak. Naskan ama ipan ka itinatalgad a lugar. Sa di na ti papanan, papa? At na napatagapapanan mi kinibugi, iha. May papaniti negosyo? Uwan, iha.
Aganad ka kuma, papa. Ha? Diyak kayat nga dadakis ang mapasamakan ka. Iha, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Anya ko mati mapasamakan ka. Kat adala ang matasikaswak may papaniti negosyo tayo. Basta aganad ka, papa. Ulitag, diyak kayat nga dadakis ang mapasamakan ka. Dagiti ebidensya. Naala ka di amin, P1 Mendez. Wan, Chief. Nasayat launay. Adala dakis adamag, Chief. Ah, anya data? Adado apim musay akamang tipideya. Anya? Dayta tagpaiso, Chief. Makapaladingit tayo adaman. Sige, asikasun nyo dagiti bangkay. Kasaritak ti leader da. Anya dyan ko na isi. Madanagan ni Monica iti iruruar ni Sir Leon, ma'am. Apay namin. Sabali ka na o tagparparik na kunkwana. Ay, Diyos ko. Iyan atayop ko na. Anya jay kunayaw, ma'am. Aha. Ay, awan. Awan, isi. Ngam kaslaad na tinangag ko, ma'am. Awan, kunakmat. Pangaasim, di mo ko man nayunan ti pag-aburidwa. Kumusta, Nardi? Ada ka din na kamagyo ka dagiti nakarangat nyo. Awan, Simon. Napasag da amin. Adamat doa kamang tipedaya na isagmak. Anya? Imayak, tapno kasarita ka. May papanitan niya. Anya ti aramida mi jay, Simon. Imbagak matkan ka. Sinurot kayo. Naibagam kanyak no sa dino ti pakaangayan ti operasyon nyo. Saan ka ni? Ammom ka dia delikado ti inaramid mo. Amok natin. Ang madanagan at namin ka na kayo. Nang runagat ka. Saan nga umdas day ta arason? Kasano nun ay sagmak ka? Nukas pangarigan ta na crossfire ka. Awan mo ti ka sa napasama kanyak. Saan ka ni? Simon, sapay la kumatasaanan ang maulit day ta. Pangaasim ko. Asino dagiti nakitransaksyon iti droga, Pogi? Diyak madam mo, amo. Nabilin dagiti kakadwa tayo, ngaglaylo pa'y laeng. Gan maysa, napakamuan nyo mati kontak yo. Asan pa'y nalipatulod iti droga, saan ka di? Day tangarod ka. Imposible man. At dagiti laeng small time akakompetensya tayo tinvolve. Amo. Tinasaya at Pogi. Tumagas taman pa di ta sentro. At dalaing dagasagsak pa ngagsubli tayo di mansyon. Matungpal, amo. Talaga maburbur siya, anak. No asino tinakainkwentro dagiti polis. Amo. Ngem imposible adyak maamuan no asino. Awan ti may lemang kanya kapaspasamak dito San Bartolome. Agpaiso da ita, amo. Datayon dito'y sentro, amo. Nasaya at met. Urayan nagdito yan. Tadalati. Ha. Oh, apay, amo. Imposible da ito'y, Pogi. Apay ka di, amo. Ni Mr. Wong jay simrek iti batog ta a restaurant. Anya. Jak laki dagpito. Urayan nagdito yan. Nas ka na makasaritak ni Mr. Wong. Nas ka na mamuwag no anya tira aramidan na dito'y San Bartolome. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napatag sa tiginagaram ka ni Padre Simon, hepe. Talaga kinasaritak itinalapat ni Simon, P1 Mendez. Apay ngamin, hepe. At da ngamin inaramid na adyak nagustuhan. Anya? Anya ngay dayta? Di mo namuan, Mendez. Sana bal, napag-aakon ni Simon. Ne, Monica, adanda pa pamken bugi. Nakaangas kan itinalokay,
ta nakasubling ni papam anya. Wanyaya ising. Talaga madantanagan nag-itay rimwar. Among matanyaya. Nagulo ita diti lugar tayo. Kan may sa nakabuong pa iti baso sakbay arimwar ni papa. Among matanyaya. Ibagbaga dagiti nataengan adakos apartaan ti kasyay. Saan mo't siguro? Tawan mo't tidakas anapasamak ken ni Sir Leon. Akas iti pagdandanakam. Isu akasayaatan siguro. Asaan tan apanunutan ti may papan iti dayta. Naamuam ka dino asino dagiti nakainkwentro dagiti pulis. Saan, Jonah? Iso nga aging gaita. Kat mas dawak pa lang. Siga. Inawagan na kakatin ni Hepe. Inawagan nak itayan, ngam imbagak na inton bigatan ngagsarita kami. Anya? Apay ngay pabigat mo pa lang. Nasaysayaat ko ba, numaamuan itanti amin. Tapno makaalak mo't it impormasyon. Pasensya ka na, Leon. Nagdandanagak namin itay rimwar ka. Anya ko matipagdanagam? Rumbang ka di pailaang adamagam dayta. Siyempre. Mabitlaing. Das kinasong batak na ito nga awan. Kumusta, Leon? Wow. Ibagam kanyang tagpaiso. Adda ka kadi dito'y paluwarte. Apay aramdamagam dayta. Kaslang amin nakita ka asimbra kiti may sa restaurant. Ngam saan ka mata na nakita pa yung idisinapol ka? Wong, saan ka nagkatawa? Sumpatom ti sa lutsod ko. Si katalaka, Leon. Agbalbalin kan sama tenil bioso. Inawagan ka, takayat ka kumustaan. Agam sa bali mati pagpakam. Iso baliwak lang umawag. Bye. Saan pa lumpang ibagakan ka at agpay supalwalten, Leon? Naskan may lingpas ko pa umuna plano. Sakpay, ipakamo katak titoy. Dakkel ti pamatik. At talagaan ni Wong dyan nakita-kitay. Yamamo. Kung ayaw mo tadi yung nakita, itay sinurot yung iti unag ti restaurant. Pudno asaan? Ngamitay mawag. Damdamagag no adda ritoy. Di na sinumbatan di sa lutsod ko. Amo. Panagkunak katao ni Wong, kinakainkwentro dagiti pulis. Anya? Dahil tatagpay supogi. Iso akasayatan no mapantakitaan dagiti napatay dagiti pulis. Yamamo. Ang mga nagatap manan ni Salvador. Siya kon ti magamo iti dayta ba nagbogi. Tinapateg ket makitak dagiti napatay dagiti pulis. Mala. Agtignay ta itamat lay. Apay aring marmutlaang ni papa, mama. Diyak mo iha. Di namat imbaga kanyak no anya ti makagapo. Apay ka di? Madanagan na kami, mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Diyak man amo. Ngam diyak maliklikan. Kasla dadakas na mapasamag. Anya? Ay na, Monica, pangasim ko nga. Saan ka nagsauli ti kasta? Mama. Diyak magustuhan day tanga ibagbagam. Iha. Anya ti may paay ko kata kayo, Don Leon. Hepe, imayak tagpakuyog at kumakin ka. Amang kita kadagiti napapatayo iting kwentro. Apay, Don Leon. Kaya't kulay nga makita dagiti bangkay. Ang mga numay sa kadagiti ng tambang kada kami idi kinibogi. Ha? Mabalin ka di, Hepe? Dahil talaga yan. Apay kit dinasaan. O sige.
Kuyugan kayo iti ayan dagiti bangkay, Don Leon. Dayta nga rod ti bagbagakan ka, Ma'am Chuna. At dadagiti banag amad-madlaw mikin ni Monica. Ngam saan mi nga abunuan niya? Ising, naimbag ni Monica, tanda karbangan ng agdamag. Ngam siya, awan. Si kakit di mat ising. At dapat karbangang ngagdamag. Saan ka matan asabali kada kami? Saan ka di? No kada kayo siguro, ma'am. Naturudak ngagdamag. Ngamnukin ni Sir Leon ay napakpakawan. Maamakak lakit day. Kunaan nantupay aman nakibianga. Ising, Iso ano daduma, agul uli makaklatan. Tadyak kayat ti makabasol. Bakya. apay adi ka makaidna, Leon. Awan mo't kiti. Pampanunutik laing no asino dagiti nakainkwentro dagiti polis. Talaga ka di asaan mo at tao dagi dyan? Patyon na. Saan ko naglangarutan? Mala. Maturugtan. Inton bigat. Nag-report ken ka ni Hepe. Si kanton ti makamu amang doktal no asino dagi dyan. Rabi manen. Anyaman nga tanti mapasamak dito San Bartolome, itarabi. Addaman nga tan may sakripisyo abiyag. Wenno addaman ang dagita gisaknap iti pamutbutan. Amangi pa ay itinalaos adanag kadagiti agindag. Diyan mo niya dagiti mapasamak ita dito San Bartolome. Ngamay may sa ti amok. Addaman. Sukta! Nalibat lang! Amangan mo may sakmakak! Apay akas na diri inakyaya ising. Apay ngamin aya balasang ko. Diyak palos mapagkalma diri inak. Kasladad akas na mapasama. Ngam diyak abunuan niya. Anya, Day tati agpaisuyaya. panagkunak kat awan mo't siguro tidakas ang mapasamak. Nang runa kat adamot tendagi ti agbambantay kada tayo at ang tangdanan ni Papam. Yaya. Isu nga awan ti rumbeng a pagdanagam. Sigurado ang natalgad tayo ita nga agpat na. Daytoy ti bagbagakan ka, Simon. Amang ano epekto pay kit din daytoy ti ipapan mo iti lugar ang nakapasamakan ti operasyon. Anya tigat mo sa Narding. Amang ano adakit di mat nakalibas kadagiti nakarangit mi. Ket nakita dati kaadam ijay. Anya? Posible dayta, Simon. Ngam nalabit nga iso ti akin aramid ita iti daytoy ang napasamak. Nasapa ka, Chona. Si ka na mismo tinangibaga kanya kidikalman. Amasapol ang maamwak, no anya at talaga ti mapaspasamak. Saan aya? Chona. Masapol ang masapa ak nga rod ang mapan iti munisipyo. Tap nga masapa ak mat ang makakalap iti damag. Alangarot. Laglagi pang dagiti bilin ko kan ka. Ang nadam titignay mo. Diyak kayap nga damakadlaw iti mapaspasamak. Nalawag ka di. Uwan. Tandaan ak akanayon day tanga imbaga. Padre, anya tinapasamak dito'y pagnanaadam. Apay anagado tigapuanan ti bala dito'y. Manang ising. Anya ti kayat asawon daytoy. Adada ka sa napasamak iti Rabi. Nay maglakit din ta sana ka na isagmak. Ay, Diyos ko. Ang awan ti rumbaga pagdanagan manang ising. Madaman ti panag-imbestigar dahil. Kat amok nito mabit. Makamagda ti akin aramin iti daytoy. Anya ko mga minti pagdandanagam aya, Monica. Natalgad tayo diti mansyon. Awan ti dakas mapasama kada tayo. Papa. Isungarod anang tangdanag iti mang bantay kada tayo ditoy. Amok ngamin amas kasapulan dagiti umili ti serbisyo dagiti polis. Isungar dabukod tayo asiguridad diti mansyon. Ibagatan ang natalgad tayo diti mansion, Papa. Ngam kasanon iti ruwar.
Nang runa kada kayo. Ah, Amo kadakkel ti panagtalakyo ka ni Bogi. Ngam kanayon nga ta, masalakniban na kayo. iha, saan ka ngamin niya agpanunot iti kumpormiladitan? Awan ti da ka sa mapasama kanya. Ada taksi ang nagsartang iti batog. Adalagi dinising. Apag iso, tapno makarwar kami metan kinibogi. Dakkel gayam ti balor ti droga anak kumpiskar da hepe. Iti napasamak nga operation day di kalman. Panagkunak, dakkel mo't aperhuis day Naiba to'y... nga olas mo, mayola logante. Asin wata dayta? Anya ti masapul na kanya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.